Villa eto klubo okwe mile mechanized ball holy ke mi no viole America igbaji o ha boy obe no visi ha ball New Jersey mile nuhu hena koji e penti dowo amen amanu fala jifo ma wo miecho akpadada club bunao la wo domo nyonyo wa man veve sike we be abuta manwe cho mafa dunti enami doyofe ye novio yo la America New Jersey obuta me be ehie be wako eshi akwapada tefienti be eshi do na kata wata ejinwe fofo akpana olofa agbeta Novice Association of New Jersey ewa alododo tohianen mefe doyofe ike maglobe mefe doyofe nye doyofe ike City FM City TV otu no le nchoyako kaka echi ike na ide doyofe ya ike wako wodo amenye enyu ike la afmo kuma maglobe amadodo jawagba egere habobo ya ike nye Novice Association of New Jersey plus suba walododo na yo plus suba yo fa achinyawa na nyenu ya kawo ikenye Novice Association of New Jersey ekpere mefe duan wo mechanized borehole tohe ya ekono ike egba deka o avun na dua ple achia fa zazan ple tomo kata le hospital ya alomaglo do yo fa tohe ya. This borehole is donated by Novice Association of New Jersey, USA, 13th April 2024. But whoever drinks the water I give him will never be thirsty again. John 14. Yeah. Amen. No foi the guy. Egbe mi le gia abe mafa dunana togbe manklalo alo togbe kosi nego adani akple ye togbo amichichio mafa dunana association abezimo no la klenya kametio mi le gia kple mi koji enu nola nemia a commission mi no vio le United States of America, New Jersey, ike habobo yo be Novice habobo. Owe do alo koji. Benemia a wo echi nope tohene koji. Benebe donhi echeke tototon to anigba malo wo ova. Nime baba mon hai. Eke chuto mede. Awebe echi ma a vole koji hena dono don tipopo wo. Nua ta le be mia de Jesu na venya be zigede ogbo be amayo wo nu o me dia pe na o me ne mu mo menyo eta mi le Jesi de egbe wona to he be na mi work here de amo ho pa Jesi be ne be yo do alo mi de mi ado nku oji ado dono na yo amu wo ho ayi pogede wanye nu tefola ka o manye ameke manye akpamadan la o mbe mi ada pe to he ne ma wo lo agbeta be ma wona drite pe na yeah, don't never dodge now. Now, but it's the clear message. Akpanaulo, I want to know. Vijiji yo ole New Jersey le America nibaji pele mu yo no nami enya emutefe popoto he zigede nenye ni no la bloshi o kondola be no ko won tefela ega o mo fo ga fotoko ega gedo do lo mo po de kemi okwo eke nenye pole mu nyen to be nenye be mi no vi ole ve onye ve vi ole New Jersey le America o ko ga be no ko pole mu yen koji ikenye chi no hin o veveto yo tekpo Jesi ede nenye pole nwien to ne amesiam be egade sia de le sia de wana ma padu bi a wonti dode wa we alumila we wa de ado de fe mi de be mi adakpeto he neve bijiji yo katan le hawo boye me be mi on we mi de Jesi be menye don hi 2020 ko mi pela ga kete fe de sia de mi le la no nya be vi okwa mi nya be
kpɔkplɔ ɖeka temi tso ita nɔviwo le gama ɖe mɔ me gatu tsi na wo ke mi le mɔkpɔkpɔ zã ne mia apil alo mia bia nu tso ame bubu gbɔ be ekɔdzi fifia mi tui ne hiã geɖewoe hiã nɔvi si habɔbɔ yi ke nye eve wo habɔbɔ wo na kpeɖeŋu nyuie ŋutɔ ke mi le mɔ kpɔm be egru bubuwo nye eve habɔbɔ alo habɔbɔ vovovo yi ke woayi ƒe gbe se ge menya blutɔ hã se ƒe gbe anagoa hã se ƒe gbe awusatɔ hã se ƒe gbe woayi kpekpeɖeŋu geɖewo na ge mi le ahiã miatu nu ka theatre atu nyɔnuwo nɔƒe yi ke nye children's ward alo female ward alo male ward kple mortuary nyateƒe dzagbakutɔ na anyigba gã be miaha full blown hospital ita akpagbãtɔ nye wodo ŋgɔ mi le mɔ kpɔm be geɖewo woava ye miaŋuti dɔ nyuie hena eduawo ŋgɔ yi kple wo ŋutɔwo kafukafu. Yo medo gbe ne nɔvi si habɔbɔwo katã eye mele mɔnu kpɔkpɔ ye zã le akpe gã aɖe de ne mi be nyitsɔ esi ye ne mi na mi iron content via le nɔme mawo didi mitrɔ gaƒle bumbula wova de bumbula miakpɔ be esi me kɔ ale gbegbe be efu eta iron ye le me la iron content ye mega le me hɔn iron ye vɔ le me eta medi be ne miakpɔ la be edɔ ye ne mi wɔe fifi ede eta ame sia me kpɔ dzidzɔ le enu gã ye ne mi va wɔ ŋu akpe ne mi akpe gbogbo ne mi mawo ne yra mi ne wòayra ɖe miɔ dɔ dzi ne nu ɖe sia ɖe keke mi di ɖe ne wòava me ne mi esie me kɔ esie me fui eta kɔdzitɔwo le akpɔ dzidzɔ edi aleke mele mɔ kala bubu aleke mele mɔ eta mi da akpe ne mi nɔvi si habɔbɔ miɔnunɔla madam Matilda Akaho kpli miɔ executive siwo katã mi le akpe gã aɖe de ne mi. Madakwana mie nɔviwo le yevudukɔ me be nu gã yewo wɔ ne mi ta ele be mi le nuƒefie edidi gake woƒe amenuveve ta hã mikpɔ kɔdzi ye mi le etsi nyawo le fu ge ne mi gake woƒe amenuveve ta wona mi tsi mi le zaza yi ke ne wowɔ la tɔfu hã mi ame yiwo mi nye klina le gi hã mi gakpa etsi fu mi kpɔ tsi le zaza mi da akpe nɔ be wo mawu ne gakasi wo dzi ye ne wòakasi ame bubuwo hã ƒe dzi woawɔe ne mi awu ke ne mi ame yiwo mi le ge le apaɖi nye klina hã ne mi hã miakpɔ ɖe ne miaɖu akɔ akpɔ mi viwo dzi. Yo mi da akpe ne mi nɔviwo le aƒugodo nɔvi si habɔbɔ mawu ne yra mawu ne da si me na abali ne wowɔ nu gã dzɔatsu ye ne mi ne wotsi dzo ne mi la ke fie be etsi miakpɔ tsi azã gake ke ne wowɔ nu ye fie ne wotsi dzo la miakpɔ tsi azã ne dɔnɔwo kpli evidze nanewo ame yiwo va dzi vi hã miakpɔ tsi azã na mi da akpe na mawu ne yra ne wowɔe na galolo keake. Metsi atsitre le District Director of Health, Mr. Ziga, kpli meƒe Health Center, kɔdzidɔwɔla ɖe sia ɖe afɔ toƒe le akpe dam ne Novice Association of New Jersey, USA, be le dɔ gã ye wowɔ ne mi ti. Ame dɔ geɖewo le gake wotsɔ kie nye vevietɔ hã be yeakɔ ade afɔtoƒe ne mi. Mi le akpe dam na le wotrɔ veve sia. Ne gesi geɖe ne wotsu si la, esi atɔ̃ woana be miate ŋu aklɔ asi kpli tɔwo. Le bangalo hã esi aleke mana nyo. Gake ke wokɔ ke ne mi la, woata reserve anɔ anyi. Be ne wotu si hã la, ne miate ŋu aklɔ asi kpli tɔ. Ma amenuveve hã tsɔe va yi hã mi dzi evi ɖeka wokpe eve. Ne si ye li la, akpe le miawo ŋutɔ be asikɔklɔ kpli etɔ hã anɔ dzi yim le ekɔ ye dzi. Mi da akpe geɖe na nu sɔŋ le
gake eki hã woɖe le eme ne mi le akpe dam na wo. Teƒe sia teƒe si ke wole la, Mawu neyra le dɔ veve sia wowɔ ne mi ta akpe na wo kakaka. Yo medo gbe ne nɔvisi habɔbɔ katã yo le USA. Medo gbe ne mi. Mesitre le meƒe fiwo, meƒe viwo katã woafɔ dome le akpe gã aɖe de ne mi. Ne nu gã ye mi wɔ ne mi. Inye be wova na mi kɔdzi, wova tu kɔdzi ne mi. Ye wona mi nya be eshi mekpe le kɔdzi eŋu o. Eta miadze agba ne miadi shi kova kɔdzi. Mieviwo na mi nya be o nɔvisi habɔbɔ woɖi be woawɔ kpekpe le ŋu ne mi. Eko mi ƒo nu kpli Madame Matilda Akaho wo nunɔla. Eko hoe de me be o ke yakɔ nya kɔ yi ne executives alo habɔbɔ ne yakɔ la be woaxɔe de me ha. Mawu didi hã wo hoe de me. Ye over the mechanized borehole ne mi. Mechanized borehole la enye eshi etso anyigba to me. Machine adaleji a pompe. Polytank kpeleng polytank wo stand. Kpli filtration oyo be bumbula. Kpli enuyo okpeleng wo kata ena mio meƒe duo kɔdzidɔwɔlawo katã mi kpɔ dzidzɔ gã aɖe le enu gã ye wova wɔ ne mi. Ne mi da akpe na wo hã mavɔ gbelegbelegbele o. Mi da akpe na wo le enu gã ye wova wɔ ne mi. Nya be menye gavi yo yi enu ye me. Mi da akpe na wo. Abe ale ne wotsɔ ɖe le me ne mi be eshi tsɔ mi enuwo gblẽ ne mi. Yo va be yewoava kpe le mia ŋu ɖe. Mawu ne yra wo ne wòaɖo teƒe na wo. Enu ɖe sia ɖe ke wogblẽ le mia ŋu ɖe ne ɖo teƒe na wo. Mi da akpe gbogbo na wo be wowɔ nu gã ye ne mi. Ame keke na wo shi kwa ena wo agbe. Yevuwo be water is life. Eta ame keke lɔ yo na wo shi kwa kefe be ena wo agbe. Nɔvisi habɔbɔ enu gã ye ne mi na mi. Mi na ame ƒe duɔ agbe. Ame sia ame keke le meƒe kpli ame ƒe nuwo tome. Ame yewo ɖe aliƒoto kpli mi. Amewo la tso teƒe gbogbo ava kɔdzi. Ne wonya va kɔdzi kwa eshi yewo le azafiwo la etso nɔvisi habɔbɔ ta akpe gã ne mi. Mawu ne yra mi ne wòaɖo teƒe ne mi. Enu gã ye ne mi wɔ ne mi. Miata da akpe ne mi wòavɔ gbelegbelegbele. Akpe.